nankendera okulikana mwanka oteleo humble sana Dai muraga otarikana ciothe tutiganire rugo muthikirie thaicire na ndagika 12 utaslapu hapa na court cases nasitakuwa Wezi kumbuka vitu kama hizo saa hii bana, pesa ni mzuri. Karibu sana kile round 2 ya mabango ya chanja mwaka ithijiri kirukite ndake 13. Mambo vipi Rokiro Rwari karibu no kuore biore mimi ni kuangalia tu. Keke. Uwezi ngoja tutoke ofea. Sasa akirema tu ya NCBA bank bena mubango jwa babuita NCBA home loan. NCBA home loan mubango jwa NCBA bari wokera nyumba bakurera ploti na 70% alafu bakurera sasa sisi tumekujengea nyumba kifunguo shika batu ende twendo tulienda miaka 25 unaweza imagine bila pressure uti wasiwasi wewe kwaku unalipa tu pole pole so bai kwera atire bai wokera nyumba na 105% alafu ukarea na 11.9%. Just imagine what a deal. Okay, na kumenya mantu kurukia rani yana boba tumile SMS kile 16116 yena rieto yaku na email address yaku kana uliongere branch yoyote ya NCBA erere yaku nawe waulize hii form nasikia matu akisema ni gani exactly nani muthikirie ndendo kurika ni ukainya *126# ekiri bonga for food naombe kuthiro gitigira ati kuna mukenya wina irio wainya *126# ugetakira option 0 pamoja tuungane no tumire bonga points ngiri na 500 ugatigira kana kamo kena irio ngiri 5 ugatigira njemo yonthe ni kunyira kana bonga points ngiri 50 ukanyiria ntura yonthe na bonga point uteguita kinye 10 ni bonga point yake ugatigira ati mukenya mwenzako kinya kaunti ya Meru na turindo andashatigane na egembe antu no ba ukuimpara ukenda mukenya ongea kuimpara na agwethanie kuyojuri muthikirika tutwike akenya kwithirwa bareo no ntubwa akenya wenzao 814 Let me give you the new introduce our guests. Leo naru ntukwe thongo mbere kabisa. What do I say? Today Edith Mwirigi ni mwiri wa itikia women rep ndeni ya county ya Meru. Edith Mwirigi iko menya no mumenya kama mimi na aumerie kiri nominations tia UDA akiwa ati ni chukubite mantu mana ati kuelewa. Karibu sana Edith. Bwega sana no tubongwa togeni narwa. Thank you very much no tubogona kaja kuya na baturu kirwa narwa. Thank you. Katwambiria huko nominations. What happened? Ntatonyere muchujoni. Gwete kibonere ke news ndathithire press briefing. Ntuko imwe mbere muchujo ja UDA jukarika. Na ndauga clearly kwe manto ja datu ntinganirijo. Na ndaba time ndapera as an aspirant impati kuona information ora election iko thidwa and there a lot of information that itethidwa in kwa haki na no kuona untara yorongo no ntuicha chokero chionde ndi batendera chokera yetu ntijina te bathuganiri ntaero reason nikipata chokera human rep andonera babuga no ora ikaira miora ewa ko ntaero reason UDA nikipata chokera nomination yetu but no roche wele tayari na separate keep the first process no ntunda manto jara jari na jo concern no jo jatomere process iwe chokerwa nikipata chokera yetu so ni imanto yeko ware what did you know about the nominations indare na lot of intelligence indare na nya mbisa siantu some of anto bara rana elections you barere ama ukuja kwanza jangu na nomboni mbiseu abangete oraro tik no yo gitaranto yang ba clerks na presiding officers mama supporters ba kwa iba anto mari information ba beranto agote kariate gote bui secondly ndaberete twarombete nini register paka ugabatenyo ndero kirero uneonekana nuje no batiku every aspirant na batiku ewa yukurete da register kamenya ndo bara pakoringa kura ya IBC kana iri register ya UDA iyo area another concern but that we bonere one of the aspirant governor aspirant medeka akiuga na regembe we are support ka ile mia atinda itoiteta nini nomination fees utekwa na taarifa so no rate nomination fees tayari nande na receipt bad kwa karagia meno terete nomination undarete cha moyuthi 125,000 hiyo sianyuira ndio lakini nane siasa ina tuendelea maisha tutinda kurira ima kakoria ide authority man utamenya mantu ya yonde utaboretie how kedro ka register utaboretie mantu ya nominations kedro free fair and whatever about so
utari na information yeyo yonde kiama giki yeah kuntuko kuingi kiete a lot of democracy yeah thima ipothingata news cha Kenya but every political party nate UDA yake yeah kwina aria antu bainyiritwe utiro siasa cia 100% perfect na ndara guti perfect nje no mwanka twithe twina casualties na ndaya was among the casualties ndauga ndithiria safari au nontu nani nontu bia mebibia tukenyi tubati ku encourage antu tutokithitha biama biketha bibia igitaria siasa haki yeah biketha birio nya gitaria nge kenda antu bomba ku deal na challenges ici hija nontu birira turinga campaign iro bikwija bia thira campaign na nya next election tukareka ku change our political party regulations kuketha kuna casualties bangi jani pamba pakaumira bangi bendere na inya eu na idithu kuma kiri mantu jegie UDA nwetere kiri independent kana mururi kiumbe how is the journey so far kwina process kwina actually kwaria press last week independent bagite tai kuga these political parties act je uru arasainire ni kuberanga bacho ibande bia ntu sijui signature women rep buritu ambinambi kinya batu tuko swa ibande niko kuendelea na process eu nyani ngo swa signatures ngo trimana na antu ina advantage na disadvantages no ndoro gutakia ando bakuno guko na bakwendete sana bare kuona maradas jaga kora engineer yete tu kusainire haraka no campaign no kona anto kwa inya bakura tu ina kwa inya therai mantu jaija karekere but it is not very fair kwiti antu ibandi exactly te fair to ki candidates ije ka tute kuendeka no kuona na independent na parliament yete kuketha kuna a lot of independent candidates kinya tuka frustrated that uketha kuna antu very young na independent kwa uketha kuna njira yomba kuthithwa tukerwa ibande biti kuendekana of which I know it is too late either fair mono ki to fair platform na babangi bebia mene so don't you maybe sometimes we were no kubo quit you know itakuolele you're a bit young actually you're young na don't you utukiwa too much pressure maybe you know yeah pressure area na it is more challenging yeah nuje daira utekia mene daira utekia mene raisi sana nondo tekona nyaba baretania pongwa kwero ugasithira ugatonya campaign ne chaba papiama dengi withere batio kwenda nontu pa kuigwa witheret ukatega pia mabijuka yando baraba ukaraja kapia week batitheret nokoerewa mto strong candidate ukacheza nyanya ba kuthithira mantu ja mathuku campaign na ciao kwa i challenging mono lakini utenge ntoke keka kionekana rahisi ka campaign ngakora kaketha kanyika na kanene ngakinyira ntu bonde ba Meru nontu ingwite kiba ko imuntu pa kuthara tiba matukatara this time Meru utero tara nini 6 piece na ndibere nyamtu eki amenege keka kanege kithuku kana ewe enka tutareni antu tukatara piama so kile issue ya signatures na kuothura ni bande b bukuricha utikaba kana bukwaraniria na IBC bobera this is too much kwena group nyingi cha independent candidates ituko discuss mono lakini tureja nenya tokera na atiri nya tokirwa na process yeje ibande antu ibazo ibande sasa sekenya tinjega sana no kuthirinya to uterwa kanya ntu kuithira ko encourage youth na antu bangi bonde vera pa independent no utekona tota gazetted gazette notice no ito Friday na tokirwa nini deadline ya in a few days mtu akagira teraga gazetted na twe signature ciawe watu ikaitwa ya advantage atoro kethoro gukinya ugatika kujuki bandi but nande atuka thinga ta sheria no ntutanjira guteta uthithia in legal process wananchi bagwitikirio bunenkera ibande cause am a bit skeptical kumantu jako mtu ajambire lete photocopy kwa kibande ibo bwitikia kuna challenge yao lakini antupa kwendete ni joka bereza rapaka kwira nontu nande no monka pa gutetherie ugaita bara bangi bate guita photocopy indi ba gwetekiria thera ina thimo uringa ya bande biumbisa opiskani amwe wekera ka page na kamwe okay so now Edith, let me get a bit personal you know okay agwethire iwoni owe I would still be working kitwa beterete muchara mwisho beri you know so what drove you ni bibi atumire actually hukuma siasa ulikuwa na kazi engineer you know lori yako kwanza kwa National Construction Authority imagine that you get the beterete muchara mwisho mweri to ni yangu tala tuko dhae urewa mukaitwa regote kriski Kenya yetu kana maisha nejari tukayakinyana nonto no mbethire of course maisha jaja kuma ngurukire ukathamba bwego kakara bwego getongo gino ukacuka nyombeku jo baraba ngi batu twendete maisha jatena stress
ende nandi nugate tongeria antu betu There- nugatongeria antu betu nontu nandi cha youth ri jonde nyada inya itwathuke no kuigwa kwa baba koro kwanza kwa youth baru agana ni nduma mbuga bacokeria mbere ito kwera twitite twinde ne ngaugo turu meni gantu gakiama lakini ume kwera twitite twinde au ni onkwejete Eh. it you see kwejete kwa nkori atire so what is your agenda, you know? Ni bibi atumire actually urekana na ngwe wita kuria siasa. Is it about money? Is it about, you know, power? okay mbere mambe honest ambere achari betu batatuthomithirie twija nao mei kuria thina tukinya university arafu kana mtu athira form 4 murana ndi tugaicwire ingocwa ngugi ti sawa ngugi eguswirana bangi ngugi ayuthi bangi barabenja kwi baba ingi bati uteterwa nontu geta bunge withera ntu berwira mantu ja manene bakarikana kuyana bati kwandorikana kuyana benture ne baba ingi bati na ngugi oni number 1 thing ndemu bunge omwekuru ngira ndemu bunge county yo constituency kwa county yonde sionde kenda na kuthithia mawatho nkethera ndina untu bubu nene borira youth kuona ngugi ku encourage legislation kana mawatho jara tuga kibunge ja ku encourage companies na thirikari kwa youth na ekurunguki ukerwa companies ya nenkira ntu baba ngugi tukabanengera tax incentive 15% no tenda kwebera goti otoe so manto jajau jabati kuikwa mbunge tetu ja kwira ntu aja tukaringe tumana antorene antu bae wanguki tubati ku encourage employers kuona ni bati kunengera mo youth mo ekoroka ne nyamu ari munini na muthaka munini ngugi bwaja irekera gatomere ntiga ngugi iji nontu tutinda tukiuga county menya utemo youth with the top 3 leadership nini itepipi na ituba ingi na ekuru ituba ingi twaringa kura pate twegite kimwende theri ituba ingi moyugi ugita kuringa kura ukaringira ntu bakuru bonde tik kamwe uge na moyuthi kana ekuru nya ekuru buge nya bwiba baingi no bwithera bwina ekuru baba nginya gita top leadership county 824 muthikiria biuri biaku bionje bieje gukurukira 40188 kana 40321 Ron Roy Dith ni ruri kunkienda kwa identify Dith mbere tora kwa identify kana kiama Ron rwaku iruiku rwano rwakwa kwina kirima kwina mwekuru yang mwekuru na imware na kwina riua nyuma kirima tibiruga ati riuga twina itupati kuthera tukitega new leadership Mount Kenya nontu itupati ku allow for transition the new leadership comes with a lot of expectation and inspiration, that is brightness of the sun na kirima ikimaanisha Mount Kenya kwetu na ndemo wari ucio yoni kwa mtata ona kirima ona Kirima. mwekuru na kariua Kenya kariua nyuma ya kirima amenye Rwano Roy Dith okay haya kiuri kingi maybe mpenda kwithirwa wangikuria ni mantu jaja ja IBC na kwithirwa independent ni bukwanga kwa muno still kwa burage bukugeria maybe ku reach out to them mkae chini na wao muulize mbona mlifanya 1 2 3 kana na ndipo kathingatira tu ora no act nione saini romato act li saini already and kwena mibango mingi independent candidates gwita court but ambuge omuntu aringana na time ewe no kwenda twebanga gwita courtini na some of us back actualize no kuona twebaba ingi tumba coordinate Kenya yonde we are very many lakini tha inge kwera ama muntu kaingene na deadline ewe guswa ibande na signature ibande au ke signature ndena kiuri kingi are you looking for a signature ya mtu ekiamene kana mtu independent then au will you know ndi kiamene matu twachithire atu ibiamene tutaichiandikithia by the way we had to resign exactly so ni antu independent kana ni antu bekiamene tika mtu ro go second no but with the independent but bangi no be the bekiamene independent it doesn't matter teku matter at all okay so kinya ketho ndeki amene no saine engineer uko nayo nikusaine sasa ngagutira ato tere break au mato saine saino dai ata tere break au muthikiria lakini biore bia kubeja kurukira 40321 kana 40180 tugichokera tukariria manifesto ya Edith why would you elect as the women rep manjogia cancer na kinya ne muthingati munene muno wa DP Ruto agatwira manjogia running mates but mbere tukurikania ati Jumatatu yeyete tutakuwa pale Kemu tuwatanirite na nyumba cionthe cia nteto cia nteriche Meru together twina debate ya governors hopefully very soon together twina debate ya women rep tupatane na Edith wewe imbio utekio endelea
Tendo mbona haiko? Mimi sina shida. You have my blessings. Inya *812*969# kugwata kadil jasikiza tuni yeku. Mambo, najua niko na kaloni kako. Nakumbuka tu nimeona tu simu yako nikajua ni kaloni. Lakini kuna kadil nakafanya hii wiki tu. Hata nitakupigia simu nikiwa katikati ya deal. Unajua siwe peke yako na didai loan, kuna banks na nidai loan. Hata saa hii tunaongea hivi tu saa hii. Wamenitumia message na wewe pia ukanipigia na najua ni loan. Hiyo deal nitakupigia nikiwa katikati ya deal. Niko na kadil. Hata ukisikia nikikaita kadil, ni deal kubwa na utapata pesa mpaka unipee change. Hii wiki tu. Nakulipa tu hii wiki tu bro. Chill. Ni chill tu. Inya *812*969# kugwata kadil jasikiza tuni yeku. Tuite Rikone. It's our beef, burger and chips, chicken legs. Ombe kudhidirio bya kubya nguku au we biashara eno. Ndio twathomithwa course ya spinning. Ni mwaliombe ndene ni wa gwita Ruraya. Ni cute. Ya lapre. Kundueria. Ali baite. Ali. Nandi no uchionerenda gukenera mibango ina mwago na nkanya amona nteto chia Weru TV Kirizuku Channel 39 Uma mundune Weja Werune na Weru TV Rumuri Duamiro. Saburi igana rĩa 19 mustari jwa igana rĩa 5 uteto rwaku niru tawa ya maguru jakwa na weru wa njira yakwa Kiambĩrĩrie mwithatu na Mũrungu arauga nĩkũgĩa weru na kũragĩa weru. Jana 1:5 weru bo butharaga mundune na otira mundu ya businda. Tumeria 11 kamwari kamugwanja ni uma tiri weru bwe murio na igintu gikiega sana metho kuona weru borioa. Saburi 36:9 Bwana kwa kidima kya moyo tuonaga weru kumania na weru bwaku. Twarairie mantuzegia wendo, mantuzegia mukuru na mwekuru anabare. Kwi mwari utega ukathuganiwa ifumatiru na tigwa ifumatiru. Na kinya anabandaka. Muntu ucio na bati kumenya purity ugo nyengo gembi uita. Omba kwitho nyotiringithagia muthetu, nomba kwitho imwekuru kuri magucwa. Ni ntuku cionthe cia Jumatano gwatanirite na Mama Digital kwambiria 1 itigania na dakika 15 mwanka 1 na dakika 20. Beta Purity Nguta tugwatanirite na Mama Digital kiri mubango jotwari uma taroa. Kuma thirikari cia matora ikurikithwa mwaka-ini jwa 2013 mwankanande kaunti ya Meru ni amukirite nkurukia bilioni 100 iria ironga mairo ingabana kurikithia weti na mbere nturene cietu. Nayo katiba ya 2010 nete mwananchi kanyaka gukinya ndebene kairi tariki 9 mweri jwa 8 mwaka juju kuthura ngavana uria bakwenda akinyukia Meru ikinya riu ringi. Kenya Methodist University Media Council of Kenya igwatanite na nyomba kathomba cia nteto Meru Gashio Weru TV, Mlima TV, Mwariama TV, Tuliza TV, Meru TV, Meru TV, Weru FM 96.4, Meru FM, Dere FM, Tuliza FM, Geto FM, Mwariama FM, Radio Mlima na GGV Radio. Tugakuretera rwari rwemwe kwa emwe na rwirite bonthe bagitikia ngabana kaunti ya Meru
Jumatatu iji tariki 23 thaa 1:30 ciogoro ubathikire ubathoje na ugite tu ria kuringira kuroro kwenda tuika ngavana oku 2022 mwanka 2027 roro ni rwari rwena murutiro tenda jukurukira Mobango jijone jogwa timbaru ne Vera Beauty College. Ama hapo. Leta driving license. Ala, ina makosa bwana. Naona hii gari ina makosa. Ina makosa kabisa. Ala. Na yeye msikizani hapo. Hapo meza bodi kidogo. Oya kidogo tena. Hapo. Tunaulizaje? Ni station gani hapa bana? Tunakuuliza ni station gani bwana? Angalia hiyo mbao. Unajua nafikiria tunampeleka kwa station na tunataka kujua ni station gani. Weru FM. Umamundune ija weru. Inya *812*981 hash wekera mbiribiri jasikiza tuni yeku. Weta. Ai eyo amrome eyo. Kiti. Yani oni yangu etia vya kore hapo ambikera mbiribiri yake mrume. Mbiribiri yake na bwana mbiribiri ni onkabonere bondrumie ruare mrume. Kiti. Onkundia roe nyambere twaria. Kiti. Mrume, 30 churu bondrumie mbiribiri cha 20 na bwana. Kiti mrume kanapo tomite na mbiribiri enkomenya inera egeri nyabatalaisa. Kiti. Inya *812*981 hash wekera mbiribiri jasikiza tuni yeku. Mano tura magambene lakini nukumenya tusho na wale watu wenda kwa magamba ya shamba lakini bakumenya haba yete munda juu. Kuna watu wanakuanga hiyo. Kuna watu wanapenda wakesi. Mimi sijui by the way. Wewe mani amwe kwete ya urai nyama hamba. Wewe ya mara ya kwa penderia. Serious. Sasa unanunua aje kesi? Kwa antu by the way ndete magamba monono ntono kuona antu bamba kwenda. Yaani wete tegambene ya munda. Wije buruburu go tunyanite na roho yako inakwambia nilinyang'anyana. 836 muthikire nkorikane Quality Masters Joy Millers bathonde kiba mutujwa nkima joka vagaraba kuthonda kiretera premium ngano mutujwa kuthonde chapati na mandazi very soft na indhongi tuthonde kino theru bure guru kabisa utembo compare na mutujwa ngende ne athoko arane na Joy Millers 0723730539 kana 0733851201 kana udiyongera maguna za downtown kana makutano sama distributors meru makutano kana mutua tantukwizi keneja Demancos Lare Town ogurire mutujwa ra premium ngano. Karibu sana da ijiri kirukita naeka 36. So now that webeleri kiri UDA mbele to manifesto yao. Bado no support Ruto ama usha break links ni kabisa. Kema mtu. Na unisupport DP Ruto no ntubo what he stands for. Na tukanairia ntu barabati tukanairio mono. Njasi yetu cia kawaida. No tironga atika kumu support. Kama support mwanka mwisho. Is that what you stand for yourself? Yes. Bottom up.
nonto mbume tenja a simple home na ketha te society ngwatire njara na ora nanya ntori cyo cyakora yana mbere ntekinyara ni jida inde engineer nekyo kwenda na bangi baba inge bara bumite na undene bate na hope tubae hope by kwa seri baongugi na kuba encourage na kuba empower na kintu kira kinini bothithia bakona kanto ko mbothomithia na baku ni utumba menya miunde ne athirire na tukaita miunde kwa ana betu na ndio teo ontu kithomo kitumba kwa ana na kuba empower na muchari na kanto akathomithia mwana we tutiga the begging mentality ire kuga tutethie njeje ne te anja ithene na kanto kawe komenyera na babo is it even possible? It's not. Is it? Onja ithera na kanto kayo unempowered economy Unempowered by that kid. empowered economy ire mtu akanto kawe kethera ko tibuti antu baba ni mbati ko overtaxed kikethera antu ka biashara karo kuthithia na tauni ututindo sumburi na ugoti butera burungi ukona kantu kakwa na konjo kwa na baku na ngutike tuka improve economy te 100% lakini njari ira nyingi ikomba kumenyerana bao without begging nonto Kenya igire na begging mentality na tukaendelea ku encourage antu baba althao lakini kuna good environment antu baka kawaida kuthithia biashara ugacoja kantu kaguko kana mwanka nthomithia bakwa tukala twena less cases yako kutinda kuganga mwana watacoka skuru nuntu ana ciari bate na mbesa iketo mingo support deputy mtu ana kabiashara ka kantu kawe karo kuona gaga kai nya tukendereithia culture antu bethera bena thina bonde nya mtu tena thina gaga take advantage ukathomithia no make sure bokuruko kanjire kuga ujuri nkurema gwikia skuru no kwa yoto hakinya turemwe kuna nono mwanka tu empawe antu baka kawaida bonde mtu thina kabiashara kawe amanyanga usinkoni digo savera mwana wakwa mwikia skuru Speaking of Ruto na rajokire gashagwe running mate we na rotera rungi Raila ajokia our very own Mother Karua, you're a lady now, will you stop supporting Ruto and go to the other side because there's a woman there? Mantu jaja ete kuruthina tukiara ya mare kare women are confused and ekurubara bendete Ruto nonto tuke democracy tu ni ukura na tukenera sana tukiona mwekuruja Karua akeja kwa chance na tuko opinion in future to the tena president yo mwekuru. I'm not confused. Na ndio kuothera no ukenera mwekuru ndera lakini na ndio kuona no kuenda our deputy president no kuona lakini ke siasa hizi deputy president Jamiru tutikenete kinyera itokiri tutikenete sana no ndo ndira ije this time tutukaga deputy president either side kindi kana munye I was very disappointed nini raya na anton kabera side reka kana juke momero omenya tugeta twinde no kuona pata tunenkere nya side imwe na ntakiro nkenete personally ja mosiasa no ndondera uga at least bagande tutagande no tutuna wakiri very strong munya na kindikita very great leaders bathomete sana, they are very sober na iboje ku interact nantu on the grassroots one of them is not sober. Number 2 kwenda go challenge our parties zita Mount Kenya East ndaje kya makira kya moturi na kya ithu bakaandika baruga ba second one of these people baba support jora wana various political parties other regions jakano ndonere andika support karonzo ni kuelewa so atongere betu ba support atotike korwa no ntonja korwa nyote mtu mijuka ye serious ikere ito kwenda gitike kinene in Meru atukiendana na ingo challenge bia mama mtu ngia keja kuonekana national nyake bote kwigeno na mtu mwe ni support mtoro kwa nanja amwe no nanja nyena we ndio kuona munya na kira itote bagwa bakurwa hiyo siasa na siasa ikagatorwa ite more na zimio you know these two people baba diwe kwa ndima kamba kuhurwa mpesa mwe kana tu atire era imanto ya nje mono ntone athoni bakumenyana baka soti lakini kwa radio or by the way lakini nkoromba mono nya in future momero kaira ito tukambura mantu janga kura mtu ukethera mtu ko ndrona na nyakalu Karua igoro mtu ko para rwakano kwao mtu wenu no enu nyetha kya makiriku so na gwikia kiukirio ta cho engineer now that we support our Ruto na rotera urungire na mwekuru na no kuwa growth should be empowered are you shifting? I am not only support the deputy president and democratically watu kagwe magi kuona mwekuru uju no deputy president nya in future imbije kwa mwekuru karunga ma president na tukamuringira kura very well no kuelewa that is a president bago said na te nya uteka nya governance positions kwene kuruba bangi pochwa itibia governance whether people are supporting them or not ipa ku encourage are young jabatwi tukamenya rojo tukarunga mitebi binene sana kwa I'm excited that doesn't matter whether I'm in that camp or not no tumbiji nya rojo haikuruba bangi sana
pakeja mbere by president na manto ja manene mono nya parastatos head of parastatos na manto jangi ende for now ni utekintu kimba kompita support kwa deputy president Ruto. So now merweje tie kuroba ingi baitite kurereite other than take women report mo kutukona kirerete kia governor kwewe Gavana kwewe. Sorry basi. Nacho kuga. Okay. Itepio bunge you see baba ingi barendete okeke women. Actually Senate kira kike na mwekuru at least ikawira governor itibia MP and Senator MP ni inye MC ba kai mono by the way. Notimenti ukwe na Lima I think na Beatrice Eroitha. Yeah. Teko na bareo. And Karo Muriuki. Kuna Karo. Actually Northimenti I think no. Northimenti na ekuru sana. Southimenti kwewe. Already no. Kuna mwekuru kuita MCA. Ura Purity. MP kutoe. MP tinga na ndeba tiumere twaita gazeti nuje no kwenda independent candidate. Toko ugo uno ndo no kwenda. No kwenda aspirants ba komera wansi ya gazeti. They don't empower their women. Lakini for a woman koro ibabati kwa wenya sana tu bantu bagatura mono sometimes nya koro bali torwaga za opponents baka mambi bametaka mwari bakuga kana mono 30-year-old namwambia relax ndemwe koro jabone ndande younger than them ndemami jabo imbaje shima lakini ndende ntaenda kugora bakara bagita babi bakamwari kana actually someone said you're like her daughter. Yes, I am, which is true. Lakini leadership ako ndi na mianka. Most of these leaders baruto banjiri benda mianka 32. Sure. Na nande so haraka kwa inyeje daichi to yang ide tukanjiria. Na ndi ronkorira antu bameru. Ndi na capability ndi na mianka 32 nande. Na I'm capable of leading them. Nindo metende na maratas jaraja kuja kubwira kutongeria antu na kubatetera bunge. Bakera kwa kamwari kare. At least jaku IBC tena shaka na jo. Gavana utiko arauge. By the governor insist yo kitu sana. Notice hakuna interview hata ote interview governor atuga kawira tena otuko araugerea na papers ende chiorongo mtu nadi siasa yewe exactly ere anto manto jawe. Speaking of women kwena murimo jo cancer cervical cancer ya breast cancer na mantujegi screening ndonere kuroba kirwa bakaba gweta screening so late kana mato for example god forbid okwajo iro kunyo kana kiara anto weta chibitare ukamwa gwitrita okiri mbimbi by the time weta ko realize murimo jo cancer it is too late. What will you do about it if we elect you as women rep? Mbere magento ke ikinto mero daito number 1 tesa sawa to bati kwa concern to kawanga cancer genetics ko ikinto kira getrika nyoke daina genes chako gwata cancer kwetrika ire omba kwa avoid nekareka kokogwata na mero to bati uteka mono waste management yetu na urato tritiro jora to kunywa na ampuge nyari mibeto iboto fail wethera murimi risabu andite skuma kuira andite siawe na cia kwendia chakwendia these are agrochemicals eringane ni spray skuma kiskuma kidhara ntuko ithatu gakiai na gwata thoko karimita ko gatara kira gikario kira kinene ukaikiria njeku na ndio rugano nto vegetables na tio important ke nutrition yetu ukethera ikurupa ira njasi ira nyomerira sana ukethera jagwa kwa nduga vegetables monoja grains maybe maitajana kana jatano kiumia almost every day ukethera ira chemical ira every day diskuma ira gagu kuthukira maisha ndo igutethia kwa nkoromba arimi beto sana tukenda mbeca nkorokie but bado inkoruga nyanka thurwa nken kareja tongeria bangi tutirina arimi beto tukamonita ura bakurima nuntu arimi boto uraga tutiumenya bwaja ire treatment ye sewage mbicho na treatment imwe aja Meru town na most flats ja other towns cha Meru anto batritane ni septic tanks yao to bati ko monitor nya na flats I think treating their waste well le monyu kura ukethera septic tank ire bere keda ni rojene kana kaumira njerene igeta rojene si na mea euro na ara gaiti kana na ara rojoro tete anto bata eroje no ndo roje sa project ite tritagwa na anto banyunyo ndojo iji utekwa na kwena thenau na kinya water treatment rojoro do kunywa jatongiri to bati ku encourage a lot of anto pedere bena nini ngogire sigwitwa tuketha twina a lot of monitoring mtu agitangogire ererewa erewe twina water bodies ai mewas ne naja itakwa nku enkwene na daraka kuna two water project water bodies
baka make sure rujiro antu bakunyori well treated na the right quantities na siwa ejisi yetu mono ja plant yetu enayo ngwithingwa kwena expansion yingi to can encourage such things ikarika twina treatment plants nyingi meru no twinkuthugania sanitation is part of the problem twinoge cancer antu bako consume into bitipui ke cancer nambuge kinya ajibara betu bara ntu ba affect cancer no ntonja sietu jare nyingi kumtote mtu tije mtu ajui cancer kana ku cancer ito menyere antu bara bwega to kaba long life to kelongete maisha jao through proper nutrition na antu bara pate kuomba nyatongere bara bakathurwa pamenyaire bethere bena plan kwitha bena palliative care ya antu bara bena cancer no ntu ina cancer no ina stress no tekora bwega utekarakara but mbija antu baba ingi ba diagnose cancer ndi mona na be life taiji no ntu ba proper nutrition kumenyero bwega kwa uja tongete to bati kwitha tuje kwa antu bara bati kumba kuimenyera be ntore na nara bena cancer tukona proper nutrition as a county leaders ekubamenyera yoni yo mubango yaku wa women rep in my plan I will as a member of parliament ndathurwa tugeta bunge tuka legislate mo tugianto research ifandwe to need ko research manyate utheri kwigintu kiragi gutumandu betha amiro betha bena cancer twetha number 1 ukambira to na genes ya cancer twinde kwigintu gyo trigger especially in why meru kwigintu gyo trigger na research you have to do research na ifandwe no monga twete bunge na nyati miru akina na counting gira si affected atongere bagwatane japa miru bonde njara ore ogeta go push mojale ja jojo research ya cancer na funding ya research eu tumeimbe gutuma cancer dere miru agwate banking baru agwate baru ibangi tuko na atongere bangi ba miru bonde miru tukagwatana ira ya kuna mtu miru itite mbunge wiki ya mjadala fulani oroka ura bungi nyawe taguikie watu temu support you know we need to have such unity in Meru leader. It doesn't matter bwe kya makireko bwathuro bo bati gutango gyamwe we wana ndo kwa mbunge wa South Imenti kano bore kano na wikite mjadala bunge utepati ku miss proceeding ukenda bomba kwethera bwina force. Unity is important in our county. Sure. So ada chetu tukuthira engineer na ndenda kumya in the event engineer maybe kura akwara ujaweta bunge what happens? Woni number 1 gachinda. Nangaburikania. I like that. Gachinda. Gachinda no ntunya narambeta akunda ndipambiro kama kagwe. Kinyavara kamkoga kukatika jaba bangi. Tia toromega ntora kinto kakonia. Ayu dikanza bambira mono kama ka. To koromo nyabandi ngara mo to rumo kanto ndere. Ndo kama ka. Ibarume inde bakaruma na bakarira tubangi bothuku. Antu beja kuboromba kura itu iteretwe na peace. Lakini bujora buije engineer nwe ukabotongera ja youth ja baba mibangi na antubonde bamiru nuntu ndina plan antu bonde na kadika nya chari beto atiri ute muntu jaka mtu kanini bukera wakare kara kanini bwato domilire to domete sana na inko nde na plan mtu onde kuma mtu ori disability bala tugantu pama wade a youth na tona to we fund to karanya street ine to ngato menyera tunde through pushing relevant activities nteko kuimba chacha kwake kwena antu baba ngitumba kwa approach na ute mwana omero bati kutherera rampioni at least mtu na bati kutherera komikwa tona tunde turere guntu kwena shelter na ndenya nyambi bangu nyantu baba kuru para batena antu baba menyera I have so many plans for me ntumba kwa aria jonde but I'm capable na imbije kirage kuendekana kwa mubunge wa ekuru timo bunge wa ekuru akinyerete wa mubunge wa ekuru ndi support ndi leader ndo bonde bamiru so withwania kana na assessment yoku urawe mubunge mwe ekuru thai a performete wana there Mokoro na inspire mono. Nimpendete koro bara batika iro gwane antu. Ora tina ina. Our current woman rep mokoro inya sana. Nimpenda kuona koro bakiumero ukata kuna challenges chonde. Side sionde antu paka kura lakini ukakama out strong the next day. Ndenda koro baba ngiba umero ube strong. Tewe rogi ntukano rumo rojo kanjira korera ukaura. Kwanza kewe ubati ujoke kirume kewe ukagetumira for you to advantage. Kinyaba wetaka mwari kaka nini. Kaka nini. Tariki kienda ba mente kare nini. So impendete kuona ikorobana nanya ja our current woman representative ni koromba korobangi bakagiana okwa baka umaira strongly lazima weke mwekurungi ndike ndo karaja kwa beta swakura siaku ugeto itinda kuka mwekoro wakarika no wakari swakura siaku nantu bakakwigwa nantu bendete kuona ikorobe strong mono bati utindane na mantu ja mengi apart from men what is your parting shot especially from Mutuate
Kinyapo. Iba ko sinzi ba ko na ba mami ba kutengenja ka eh. Wow, itathemukan. Ito kiriri ito. Napa na are ba onja. Are baba geta nana e kuro baba geta na. Parting shot. My parting shot. Kuna propaganda nyingi kuwekiro my opponents mpaka ugante racing. No kona donde barenda kuweta bangi bakuganga itu horse race anga bikenda bambita equation ine ndekusana na ndikanyanto pamero nkethera ngechoja kura iji na tukondera kuonana na tuinkuringa campaign sana ban support non tuimbije kaba kinyara baku expect munane wa ikuru akaba kinya ndena all the qualification bakwenda ndemo youth utemo youth we iguru ndemo ekuru batinge na nde mwana omeru ibaine kao. Thank you. Thank you so much Muthikiria. Huyu ni engineer Edith Mwirigi muchwigitikia mujumbe wa Ekuru ndene account ya Meru ngwetikio ko Muthikira kiri supporters bawe no bromba mono pokwa mugwatira mwana akamengombe 853 atinga rwemboro. Inya *812*970# kugwata chaja jasikiza tuni yeku. Mdau. Vipi kaka? Maze, naomba unijenge chanja, nimesahau yangu nyumbani man. Imagine hii simu imezima na hapa ndani kuna fare yangu. Hapa ndani kuna hata ka lunch. Hata kuna simu moja mbili nilikuwa nipige ati nichole kadiri fulani hapo nakachonga. Maze nisaidie na hiyo chanja, utaniokolea tu dakika mbili tu, nile tu ya kufungua na kutoa hiyo do na kupiga hiyo simu moja, nifunge hiyo deal man, utakuwa umeniokolea. Changamka mdau. Dakika mbili tu naomba. Jazoea nile tu nimesahau walai. Niokolee mdau. Dakika mbili tu ile ya kufungua kutoa do na kupiga hiyo simu moja mbili. Niokolee. Changamka mdau. Niokolee chanja. Dakika mbili tu, dakika mbili tu, dakika mbili. Inya *812*970# kugwata chaja jasikiza tuni yeku. Ndenda kwira mutegeri wakwa mtu wonde akeja kuthwa ena kana kanintini ikugwirwa kwa muciari kuona kana gaku igagukura ura kwagirite na kana gaku gesa sawa nonto gintu kimwe kwigintu twitaga developmental milestones ikuona mwana okuno kurora kwagirite na ndingienda kwira mutegeri uju nonto kwi ana bamwe withagira muciari daktari boba kuja kurealize mwana na thina indi muciari we atamenya manto jau ni manto jaringi umba kurekebishwa mapema kana aja kuomba guchwirwa ntaire jo dereja imba kintu kia mbere mwana oku no batirite kumutega na nyo mutega na iria nana bangi ukona gukura kwawe ethwa mwana oku na gukura bwega apart from mwana oku kuongera kilo, apart from mwana oku kwithirwa na kurea uraja ba mwiri kwina mantu jangi tubatirite gutegera kenda ona mwana oku ethwa no kurora kwagirite kana ethwa mwana oku enomo. Kintu kia mbere ndingienda kuga uju kire mantu ja developmental milestone ukethwa wina gakenge kanintini no mwanka biumia bitantatu biekinya katika biumia bitantatu na mieri ire mwana oku no batirite kuona akwambiri kureta kuma biumia bina 4 weeks mwana oku na batirite kwithirwa akwambiria kwithwa ena social smile. Riria nontungina na mwana tugaga bonding yao ibatirite ku bondi mono riria bagwonki kana ria mwana agwonka irio bonding kana kugwatanira kana gutonyana nyina na mwana kubatirite kwithwa kurio na ndi mwana oku omukena kenia kana wamuthitheria tumantu twagu smile na batirite ku smile back to you. Mwana biumia bina tu biumia bitantatu no batirite kuona mwana oku areta gintu gitawa social smile
kana muntu ungi kana ethe amukena kenia kana kana kau kangi bwina ko na batete kutha mwana uyu bukone na social smile. Gintu kingi mwana oku ena mieri ire kana mieri ire tu mieri ithatu no batete kutha mwana oku na go turn from the source of sound. For example, akaigwethwe ithe kana uwe wingi no kwariria ndeji mwana na batete go turn kana gutega ndeu sauti ekumira. Gintu kingi nakio mwana ou kaire ena mieri ire tu mieri ithatu ukamuretera gantu ko mukenia na batirite kuithirwa akienda kureta njare wa gwata etho ija kalamu jaka ko munekera igantu akona ikamukenia na batire kureta njare ewe akienda gukagwata kenda weja kuona mwana oku na kinyitie gita riu na mantu je ati kuthithia then ukamenya mwana oku ati gwita bwega. Kingi nakio mwana mieri ithatu mwanka mieri itantatu na batirite kuthwa kurungika nkingo ewe na bathe kutha gu support kiongo ti mwana okwethirwa ukethera mwana oku na kinyire inya mieri 5 6 hinya tho itutho twina pamwe petha bachereri inyana baraba ingi muno ukethera katikati nya ka mieri 3 na mieri muno inya bachereri mieri 5 ibarungikire kiongo ini tugaga ato bai mwanka mieri 6 kendo kona mwana oku mwanka mieri 6 atiromba ku support kiongo ukamenya au utitite bwega na ukamenya kwina thina na kuma ukeja kuona mantu jajau jate ukarika na igita riu kwariria wike mwana oku sibitari kendaga ategwa no kuthe mwana oku nyana thine calcium no kuthe mwana oku ena mantu jangi kinyaja brain kana utombo na jaga tuma mwana oku akethwa ena delay ya mantu jau. Kingi na kio mwana oku ena mieri 5 mwanka mieri 9 na batite ku karambi atina support mieri 5 mwanka mieri 9 mwana kuna bathe karambi atina support na mbuge uju ti ugojo kayo karithia mwana nthi no tukwe mwe kurungi ndonera igwata hamukarithia nthi na mu force dia karambi no imwana wengo kakara umugwato wakigi wengo kona ikara ichireta mbere wengo u mwanka last one mwana kwa karambi wengo ko mieri 5 mwanka mieri 9 no mwanka mwana oku ethirwe na go karambi wengo mieri mugwanja mwaka jumwe na mweri jumwe 7 months to 13 months mwana oku na batikirite kuithirwa akwambiria kurungama mwana oku na bathe kutha akwambiria kurungama mieri mugwanja na mwanka ena mwaka na mweri jumwe na nti kuga kurungama ura burungika bierone ari ukona mwana wengo na kurungama nyati kwa atiri aya. Kingi nakio kwibangi nabo kinya mwana oku na mieri 3 gachoka nyuma au kidogo mbaririo ukeje kuona mwana oku we murungika maguru ne bierone byaku ne na mieri 3 no kuona we murungika ate kurungama gaku ka gukonja maguru ate kurungama ga gukonja maguru muike sibitari ategerwe niki thina imeri. Kingi nakio mwana wa mieri 9 mwanka miaka 2 mieri 9 mwanka miaka 2 mwana oku na batete kwithwa akiaragia miaka 2 mwanka mieri 9 mwana oku batete kwithwa akiaragia na mbuge bungi na buku ina na twina bo baba ingi no betha bachereri kwaria pena delay in speech ambuge uju ukenda mwana oku aria ntuti muigekere ana bangi mwana karana ntu banene atiaria ni untu bwai mwana atiaria no ntu mantu jara twaraia tora ntu banene twaraia mantu machua na mwana atere aba jara tukwaria ndi ukamugekera na bangi mwana ije kuelewa lugha ya na bangi. Kingi nakio mwaka jumwe tumiaka 2 mwana oku na batite kwithwa akita mwaka jumwe tumiaka 2 mieri 12 mwaka mieri 24 mwana oku na batite kwithwa agita ukeji kuona mwana oku kinya miaka 2 na atigwita then kwina thina kuona ndi itutegerana betu kenda wona mwana oku atikinyithie kimantu jau no ethore na mantu jangi